kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akatiwa nguvu za kusonga mbele. Yaani bila kutiwa nguvu, Yesu mwili wake ulikuwa tayari umezofika. Mwili unaogopa msalaba, lakini roho inasi kupita msalabani. Kwa Mungu alichofanya ni kumtia nguvu za roho ili mwili uishe nguvu, ili roho ndio itawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaona hicho kitu, unapopita kwenye jaribu lolote, unapopita kwenye hali ngumu ya kila namna, unaomba Mungu abadilishe hicho kitu. Mungu si rahisi kubadilisha. Mungu wake anachofanya ni kukutia nguvu ya kuendelea kustahimili hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anabadilisha, anakutia nguvu ili uendelee kuvumilia. Mungu habadilishi tatizo. Mungu kwenye hilo tatizo anakupa mazingira ya kuendelea kustahimili hilo tatizo ili uvumilie, upite salama kwenye hilo tatizo. Haleluya. Haleluya. Mungu habadilishi tatizo. Mungu anakupa nguvu kama Yesu Mungu alivyompa nguvu za kusonga mbele. Nguvu za kusonga mbele. Nguvu za kuendelea mbele. Nguvu za kustahimili msalaba. Bila nguvu zake Yesu asingepita pale msalabani. Haleluya. Kwa Mungu anachofanya, unapopita kwenye namna yoyote, unapopita kwenye jaribu, unapopita kwenye hilo tatizo, Mungu anakupa nguvu za kustahimili hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani wakina Meshaki na Abednego, baada ya kukataa kuabudu sanamu, Mungu hakubadilisha kwamba kwa kuwa moto upo, maana wamesikia kabisa kwamba watatopewa kwenye hilo tanuru la moto, lakini Mungu hakubadilisha kwamba wasiingie. Mungu aliruhusu waingie. Waingie, lakini kilichotokea ni nini? Ni kwamba moto haukuwazuru. Kwa Mungu akabadilisha mazingira. Mungu anachofanya ni kukupa nguvu za kustahimili hilo jaribu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndicho Mungu anachofanya. Mungu akabadilisha tatizo. Yesu aliomba sana Mungu ambadilishie tatizo, lakini Mungu hakumbadilishia tatizo. Mungu anakupa nguvu za kushinda. Mungu anakupa nguvu za kuvumilia. Mungu anakupa nguvu za kuona hilo tatizo sio kitu. Mungu anakupa nguvu za kumuona Mungu, sio kuona tatizo, bali kumuona Mungu. Unaanza kumuona Mungu, unaacha kuona tatizo. Yaani unaona tatizo si kitu, unamuona Mungu kwamba hakika hata tatizo hili ninavyopita hapa, Mungu atanisaidia.